Kwa bill icio igire cie mbunge ya county civic education bill na public participation bill ciothe cia 2024 ni turoria mbunge mauma recess ya Christmas. Iyo niyo biashara kana agenda ria magwo ni gukorwo makiaririria ya mbere nigetha mahe bururi uyu mwerekera wa kiwatho uria public participation cirikagwo nginya ni undu wa mibango ya budget matura-ini. Mbunge ikirugura tondu we recess ithi thondeke public participation bill ithondeke civic education bill na nigetha wanandetone ya revenue sharing kana kugana mbia cia counties naguo thondekwo wina waragania na gwita na county kana constituency gutigwanja andu onthe etwa Mount Kenya mavote kugia na mawatho maria mangitutongoria na mangituretere uthii wa na mbere gutai na muthuto. Mgao wa fedha ambazo zinatoka kwa serikali kuu na tukaona ya kwamba ya kwanza ni kidogo, tunaomba iongezewe kwa sababu sheria inasema ni sio chini ya 15%.